hari Imana ishobora byose, hari na kiranga. Ubundi aba barundi basenga iyihe Mana? Ubundi Imana yatanze amasezerano ku Burundi ni iyihe? Imana igomeza gufata mu nda abarundi ikababarisha iyi mibare ni iyihe? Imana itumye abarundi nta gitoro babona, iyo Mana ni iyihe? Ni iyihe ngo twambarire urugamba dutabara Burundi n'abarundi tuyirase? Ibibazo bituma nta gitoro cyaboneka bigatuma inzara ingana uku, ibibazo bituma isi ziba, amafuko akiba, imbeba zigacegeta. Nimutubwire igihugu cyateye Burundi, nanjye ndabumwe mu bambere bari butabara igihugu cy'u Burundi. Nyakubahwa nyene cyubahiro, nge ndabumwe mu bantu bari buze gutabara Burundi. Imana irebe mu mutima wanjye, nimumbwire igihugu cyabateye ndatabara ku ruhande rwanyu. Ariko niba nta gihugu cyabateye, amanywa hari ijoro rihari, mugafunga ibintu abene gihugu bakarira, bene gihugu bagataka. Muri Amerika njya mbona abarundi bari gutaka, ntacyo bivuze. Mu Burundi abantu bari gutaka, ntacyo bivuze. Hano kuri WhatsApp bampa amakuru barira, mu mpimba abantu bari kurira, abantu bari gupfa, abantu bari kubanyuruza, abantu bari kubaroga. Eske iki gihugu Imana yavuzeho amasezerano habura iki ngo asohore? Niki kibura ngo Dawidi yime ingoma? Niki kibura ngo abariho ibyo bintu Imana ibibakoresha? Kubera iki Imana iri kugaya ibi bintu, iri kugaya imikorere n'imikoranire n'indongozi? Kuko iki indongozi zirongoye intara, indongozi zirongoye amakomine, indongozi zirongoye ubucimbire, indongozi zirongoye abantu mu buryo bw'ibinyoma butandukanye. Imana aba bantu mufite izihe mbaraga ku buryo muhangana n'Imana cyangwa mu buzimana gukora mwebwe? Sha iba myinshi gahimwa n'umwe, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, nge ndi umushumba, mbabwije ukuri. Imana yica bene gihugu ntibaho, Imana irenganya bene gihugu ntibaho, Imana inaniza umuntu, Imana ikunda umuntu yaremye. N'ibyaha barabikoze Imana irabababarira, kandi bakoze byinshi, ariko Imana ntizahana umuntu yaremye. Jamais grand jamais. Ni Sodoma ni Gomora barababariwe. Ntabwo Imana ijya yanga umuntu kugeza ubwo yamwicisha agahinda n'inzara n'ubukene n'agahinda kuri uru rwego. Oya, oya. Nagira ngo nkutangarize ko kuboko kw'Imana kururukiye kureba ya marira, bantu b'Imwaro, bantu b'Ibururi, ndetse n'izindi ntara ziri gutaka, ndetse n'ibindi bihugu bibasengera, n'abandi bantu babasengera, ndetse n'utundi ducimbiri. Umuntu wese uri gutaka mu Burundi, ijwi ryawe ku Mana riri kumvikana. Umuntu wese uri kurira mu Burundi, ijwi ryawe riri kumvikana. Umuniho wawe wageze ku Mana ishobora byose, idacugwa kibera. Imana ngewe rwose pe siciye urubanza, simvuze ngo aba ni beza aba ni babi, ariko Imana mu buryo bw'umwuka ica urubanza itabera. Imana mu buryo bw'imwemu ica urubanza ititiranya amazina, ica urubanza itabanje kujya kubaza nk'uko mwe mubaza. Sindumva Mana nyagasana abantu barengwa nabi, abantu bahaga nabi, abantu bumva nabi. Ni gute umuntu ashobora, ni gute umuntu ashobora, ni gute umuntu ashobora gufata inda y'akayihaza, igifu cy'akagihaza, ubuzima bwe bukaba buguwe neza, byo bintu akabifiringa igihugu cye kiri mu mazi abira. Nurangiza uvuge ngo abarundi ngo u Rwanda nirudutera ngo abarundi tuzatabarira hamwe. Mujya mwenyine, munwa mwenyine, mwambara mwenyine. Mwebwe mufite igitora abandi bakibuze, mwebwe mufite ibyo byose mwe murabifite, ariko abandi babuze ayo bacira nayo bamira. Wowe umaze kurya uranyimye, nurangiza umbwire ngo baraguteye ngo tujyanye gutabara. Turatabarana gute? Wowe urambaye, umugore wawe yari, abana be bari ku ishuri, ngewe abanjye amashuri bayavuyemo, banjye barwaye amavunja, banjye bari mu bitaro. Numara umbwire ngo ngwino dutabarane Mari. Turatabarana dute? Imana iruta izindi ni urukundo. Niba tukundanye michezo ya ndani, no gutabarana ubwo turatabarana michezo ya ndani. Yesu Kristo atabare. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Abana babategetse, abana babaganza babayeho neza. Nyumvira igisubizo uyu
uyu minisitiri yashubije uyu mukenguza amateka ushinzwe kuvugira intara ya Mwaro n'iya Bururi, umva ibyo bamushubije ngo ukubise imbeba ngo twese watumara ngo turi imbeba, ngo wirukanye imbeba ngo twese turizo ngo twahera ngo twashira. None se ko agaragaje ikibazo, ni gute wabura ijambo ry'abagabo ngo uvuge uti niba koko hari sitoke yaje ikamyo ikadepoza ibi n'ibi, hakaza sitoke y'ifumbire, hakaza sitoke y'imvaruganda, hakaza sitoke y'ibi n'ibi, hakaba hari ababinyuruje cyangwa bikajya mu ntara bitagenewe, cyangwa bakaba bari kubishyira ku rutoki byari bigenewe ibigori, cyangwa bikaba byari bigiye kwinjira mu bwato bikayoba bikajya i Rwanda. Uyu muntu akwiye gukurikiranwa, ahubwo ayo makuru tuyakorere ko, ahubwo mubwire ngo nyine sinibaza rero ikibazo cyabaye, sinibaza iyo muri kuva n'iyo muri kujya, siniyumvisha ubu noneho byarunyutse ibintu byarahuhutse. Abasenga musenga, biyiriza ubusa mwiyiriza ubusa, iby'amadini byivanze n'ibya politike, iby'abasenga byarivanze. Twese ubu ngubu twayobewe iyo tuva n'iyo tujya, uretse gusenga muwe muyera agacangura. Mana ishobora byose, twishyize mu biganza byawe, turishinganishije ibyo turi kubona, ibyo turi kumva, ibintu abantu bari kutwandikira, ibintu abantu bari gukora birenze ukwemera. Mu bihe by'imperuka urukundo ruzatimba, urukundo ruzakonja, nibyo byasohoye. Ubwo umuntu adakunda mugenzi we, ubwo umuntu adakunda igihugu cye, ubwo umuntu adapfira igihugu cye. Mu kibazo nk'iki kihari cy'ibitoro byakabaye biri mu inshingano za perezida, iki kibazo kigakemuka, ariko umuntu yirwanaho n'undi akirwanaho n'undi akirwanaho, umwe akigendaho n'undi akigendaho, umwe akizirikana n'undi akizirikana. Imana yabyamaganye, Imana yabyamaganiye kure. Harimo abantu batagifite ubushobozi. Hano hari aboro ari nabo Imana bayihagurukije, hari aboro bo hasi, bano bantu bo hasi cyane mutari muzi, nibo batumye Imana ihaguruka. Koko bo ntibazi no gusoma, ntibazi no kwandika, ibi nge mvuga we ntiyanabivuga, n'ibindi kuvuga ntari bunabyumve. Bano bantu batazi niyo biva niyo bijya, aba nibo bahagurukije Imana gukora. Imana ihagurutse gukora, igiye kwimika inimure, kuko ibintu byarabananiye, ibintu byarabacanze, ibintu byarabayobeye, ibintu murimo ni kamwana wa mama nagaterera nzamba, ni umupira mwakinywemo hagati urabananira, murawutangira urabananira, ni ibintu muri gukorera ko bitari byo, ahubwo abantu bari kurenganwa. Mwebwe mufata abantu batakoze ibyaha mubafunge, abakoze ibyaha bigaramiye. Mufata abantu bariye ibiturire koko ari abanyu mubareke, hama batabiriye mubafunge ngo koko badashyigikiye umugambi. Mufata igihugu muvuge ngo hagomba kubamo ishyaka rimwe ngo rigakomera ngo rikazateza imbere igihugu, ari ishyaka rishinzwe kumenya abajyo n'abarimo n'abatari bose. Imana rero niba yashyigikira inzara, Imana igashyigikira ubukene, Imana igashyigikira amarira, Imana igashyigikira abarushye n'abaremerewe ko ari bo babaho. Oya, Yesu ateze amaboko mu Burundi, Yesu abambwe i Bujumbura ku musaraba muremure munini, aho umurundi wese abasha kumureba. Yesu arabambwe mu gihugu hagati, aho umwene gihugu wese yishyikira kuri Yesu, akabwira Imana inzara ye, akabwira Yesu ko abuze uko yiga kandi yari afite amahirwe yo kujya ku ishuri, akabwira Imana ko yabuze icyo kwambara, afite uburenganzira. Yesu yaremye ibicocera bihadamu na Eva bamaze gucumura. Uyu munsi ntabwo Imana yakemera ko abantu bambara ubusa muri iki kinyejana, jamais. Oya, Yesu abambiwe bariya bara muri gusuzugura abakengerewe, abo mutemera, abo Yesu arababambiwe. Je sindi umuvugizi w'igihugu cy'u Burundi, ndi umuvugizi wa Kristo, ndi intumwa ya Kristo, mvuze ubutumwa mu ijambo ry'Imana, mvugira Kristo mu gihugu cy'u Burundi, ndi ambasaderi wa Yesu. No muri kometi nunahagera uvuge ngo uyu yavugaga nk'ambasaderi wa Kristo. Ibyo muvuga ngo nimvuga iby'iwacu, ndavuga ibya Kristo, ariko Kristo mu Burundi, mu ijuru iki cyifuza Imana kihagere, icyakira, isubiza abarundi, subiza abarundi. Burundi birirwa birukanka bafite ubutunzi kuruta ububirigi. Burundi burakize kurusha ububirigi,
Burundi burakize kurusha Australia mu buryo ariko bwa viziyo, mu buryo bw'ubutaka. Burundi bufite amabuye avamo misile za kirimbuzi, ntwaro nucléaire. Ariko uyu munsi wa none hakaba ari abantu bakiba mu nzu z'ibyatsi barwaye amavunja. Ariko Mbayahaga yarakize yasigaye ku iberi. Ubwo ubukire bwose bw'abarundi tuburebera muri Mbayahaga. Ubwo abarundi abapastori bose bateye imbere nka Mbayahaga, kandi ubukire bwose tuburebera muri Evariste Ndayishimiye, kuko wafite imifuko y'imiceri, imifuko y'ibiraya, akunda no kwifotozanya nabyo. Ibyo bintu ukwiye kuburizwa n'umwene gihugu mubyeyi utagifite amazi yo kunywa nayo gukaraba. Abantu bagicana ibintu by'ibibingo n'ibishirira kugira abazunguze bibamurikire, igihugu gifite byose. Uyu munsi wa none Yesu ni muzima mu Burundi. Imana iracyakora uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Mwuka Wera aracyerekwa mu Burundi. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe urengana, wowe warushye, wowe uremerewe, Imana ije kugutabara kubw'impuhwe n'urukundo n'imbabazi byayo. Ineza y'Imana mugiye kuyibona. Imbabazi n'imbaraga by'Uhoraho bigiye kugaragara. Urukundo rw'Imana rugiye kugaragara ku Murundi n'Umurundikazi. Zina ry'Imana. Ndagaruka kuri iri vumwe ryo muri Roshe, Eglise Roshe. Rwose ibi mu byitegure, izasenyuka irimbuke koko yubatse ku musenyi. Ndagaruka kuri iyi ntara ya Bururi na Mwaro. Izi ntara zarakandamijwe ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ngira ngo ndaza kushyiramo hano akavideo gato cyane nindangiza mbigarukeho, ariko yenda ngiye kuvuga ibintu bikomeye cyangwa se binateye ubwoba, ariko nta kundi mureke tubivuge, kuko nibura uri budutuke cyangwa uri butugaye uri buvuga uti muri babi, yego turi babi kuri wowe, ariko se mwe muri beza. Ngira ngo dayimoni y'ubusuma n'ubujura muri CNDD-FDD, aho abantu bitana imbeba, abandi bakitana isiha, abandi bakitana injangwa, abandi bakitana ifuku, uri bubibone ndabishyiramo hano. Mu by'ukuri kuva 2005 umuhisi nyakwigendera Pierre Nkurunziza we yaracikanye, yitabye Imana, nabwo mu buryo budasobanutse. Evariste Ndayishimiye yabaye samuragwa. Ariko kubona umuntu yiba, ari minisitiri akiba, ari umushinga amateka akiba, ari umukenguza amateka akiba, ibyo ntibibanyure mu kakaruswa kuva kuri Gacimbiri kugeza hejuru kuri perezida. Ruswa ikaba igikora. Kino gihugu uretse ko hari ubuhanuzi bw'ihumure, hari ijwi n'ijambo ry'ihumure bituruka ku Mana, uretse ko hari inkuru nziza Imana yavuze ku Burundi. Imbere y'ishobora byose ntabwo nzi Burundi aho bwari buri kuva naho bwari buri kujya. Imana idahagurukanye, bimwe bibiri ivuga ngo enda ingabo nto nini ndwanirire. Imana ifata ingabo nto nini irwanirire abarundi mwese. Namwe muri gukora ibi byaha tugiye kuvuga, Imana ibarwanire, kuko ibyo mukora ntabyo muzi vraiment. Imana nta kitakoreye abasendidede n'abadede, ariko kubera ko dayimoni wo kwiba w'ubusuma, uretse Yesu uri buza n'umuriro agatwika intoki, dayimoni w'ibiturire na za ruswa, uretse Yesu uri buzane imbaraga ze akagira icyo akoze, birateye ishishe birenze ukwemera. Sinumva ukuntu umuntu yiba ifumbire ngo abantu batarima. Ni mumbwiza ukuri, mwebwe muri kuvuga ngo tuba twatambikiriye, tuba twarengereye. Oya, umuntu yiba ifumbire ngo abene gihugu batarima, juya nini? Pourquoi? Sababu gani? Murantunga. Umuntu anyereza igitoro, akanga ko igitoro kinjira mu gihugu. Umuntu ufite isoko ni mama perezida. Mujye mureka tuvuga ibintu. Ni mama perezida nyine cyubahiro, Angelique Ndayishimiye.
mupfasoni mubyeyi, habura iki ngo uha abenegihugu igitoro, ukura uburobe mu Rumonge abuzana bugeze mu Kanyosha bitamugoye cyangwa mu Ruziba, ukura indagara muri Tanganyika zigeze muri Bujumbura? Eske kubera iki iminwa y'igitoro buniri mu biganza byawe? Ese mama perezida, ninde muntu uvuga perezida wabujije ibintu bya perezida kwinjira cyangwa gusohoka? Ariko uyu munsi wa none ikibazo cy'igitoro kikaba kitarakemuka. Ni gute musaba bene gihugu ngo nibazane amahera mvamakungu mudashobora gutuma badandaza, mudashobora gutuma babona igitoro, mudashobora gutuma bashobora kuba bajya hanze nyine bagahiga bagashakisha, ngo mubashakishirize ibishoboka byose, hama namwe mugume mutwaye, nimushaka muzayobora imyaka ijana n'indi, nimushaka muzahe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ikintu kibananiye gitumye Imana ibaca ku ngoma ibakura ku ngoma nuko induru y'abenegihugu n'ikibazo kiri mu benegihugu ntacyo kibabwiye, ni muri no kukireba, kandi murabonka amanywa na nijoro mubapfukamye mu nda. Noneho ubuciye nk'amabere ishyano ricitse umurizo, ko mvuze ukuri kuri mu gwaruka, mu bigeme, mu mikangara, mu bakambwe, mu batamakazi, umuntu adafite ayo gucira n'ayo kumira. Igihugu cy'u Burundi gikennye iki? Gifite ivu rizima, gifite ibiyaga, gifite imigezi, gifite ivu rizima, gifite ekepima zose Yesu yagihaye byose. Ariko kubera ko hari umuvumo n'abapasitoro bakabasengeye, nibo bitambitse muri ibi bintu, haribo bambaye ahaga, baraje nabo bajyana namwe, bahinduka abanyepolitike muri mwe, bahinduka abakunzi b'imiya n'amahera, birengagiza bene gihugu b'Ingozi, birengagije ab'Igitega, birengagije Bururi, Karusi, Muyinga, za Matana, ndetse n'izindi ntara yenda tutarondoyemo hano, za Muyinga, Bujumbura Rirare, Cibitoki, Bubanza, Kayanza. Eske niba ibintu bishobora kuduka kuri uru rwego, inzego ntizigire icyo zikora, nimufunguye urugi rwo kurima, ahubwo rurafunze kuko mubimye ifumbire. Nta nubwo mushobora kuvuga muti n'abari kubikora reka tubahane tubafunge, nabyo murabyihoreye mubitesheje agaciro. Ntimushobora no kuvuga muti reka nibura abakoresha imbuga ngurukana bumenyi nabo tubateza imbere, itangazamakuru buriraboshye rirafunze, abo nabo inzara ibarimo. Ntimushobora no kuvuga muti noneho reka tugaruke turebe ko igitoro cyaza, abantu bakabona uko bideparasa, n'uwagize ibyago akabona uko aherekeza uwe. Reka data, ibintu byabaye ndanze, ibintu byabaye akamwana wa mama, ariko nyamara mutwaye Bibiliya mu ntoki, ariko nyamara musenga ubudasiba, ariko nyamara muvuga ko Imana iri kugendana namwe, Imana iri kugendana namwe, mukaba mwayikiyiriza ubusa ikabima igitoro, mukiyiriza ubundi. Namwe muri abapasiteri, muri abashumba, mwese mwarasenze, nimumbwire Imana dushobora kwiyiriza ubusa ntitugaburire, tukiyiriza ubusa ntiduha amazi, tukiyiriza ubusa ntiturengere, ubundi ubwo twaba turi gusenga. Ubwo niba Imana itagaragaye nk'Imana, hakwiye kugaragara kiranka. Mu Burundi hari Imana imwe, data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Iyo Mana turamutse tutayifite, tutayibonye, ndasabye umuntu wese unkurikiye, ubwo turayoboka kiranka. Niba iyi Imana itagaragaye ngo isohoze ibyo yavuze ku Burundi, s'il-vous-plaît, ngo ikure iyi nzara mu Burundi, ikuri iki kibazo cy'igitoro mu Burundi, ikuri iyi ruswa mu Burundi, bibiturire. Imana itagaragaye muri izi ntara zose ngo izizamurire rimwe. Abaperezida babanjirije abadede bayoboye igice kimwe cy'igihugu, abadede nabo bagezeho nabo bayobora ikindi gice kimwe cy'igihugu, inkoni bagishyiga, biba nka wa muntu wacaniriye inkono uruhande rumwe nayo igashya uruhande rumwe. Uyu munsi wa none Eliya yaravuze ngo niba ari Imana twakurikiye twamenye, ntihagire umuntu unyitwaraho umwikomo muri CNDD cyangwa se no mu bundi bwoko cyangwa se no mu wundi mugambwe, Seneriye Pruna n'abandi. Dukeneye Imana nyamana iri bukora ibitangaza. Imbunda zanyu zarananiwe,
kuko igisirikare cy'u Burundi kirakora, igipolisi cy'u Burundi kirakora, ariko ibintu byarayangaye. Amanywa mwarayabonye, bimwirirwa mwikanga intambara, mwirirwa muvuga intambara ngo u Rwanda ruraduteye, ngo u Rwanda rugiye kudusukaho umuriro w'amasasu, ngo u Rwanda rugiye guhirika ubutegetsi. Ibyo ni ibintu bibaba mu mitwe yanyu. Kuki indi minsi rutari kubatera mutari gukora? Hari gukorwa iki nibura? Uyu munsi wa none abadede biba ku rwego rw'uko si bose, ariko harimo abadede n'ukuri bakojeje ibara, bambitse ibara igihugu mu makungu. Burundi bwose bwaramamaye, nibwo bubayeho uku, nibwo bukenye uku. Sababu gani? Juya nini? Umunsi wa none rero mureke tumene umuceri. Uyu mukongomani watangije Roshe, agatangiza eglise yitwa Roshe. Uyu mukongomani watangije Roshe akayibwa, akayiriganwa, akayambugwa ku manywa izuba riva Nyaruhangari, bakamutera kudeta, kandi yishengera igahita ijya kuyoborwa na mama perezida Denise Bucumi Nkurunziza. Bwana madamu perezida Denise Bucumi Nkurunziza, ndagira ngo rwose niba iki kintu washobora kukigira, kureba uko wagikemura, uzagikemure. Yesu ntabwo ajya yubaka ku musenyi. Niyo mpamvu navuze ngo iyi eglise yazamuka ikangana n'umusozi, ifite ikibazo gikomeye cyane cyubatsemo hasi. Kandi mu Burundi gidayimoni isa niyahawe ikibanza, isa niyahawe ijambo. Nimurebe Jean Pierre mu Ngagara, yahambirijwe rize riva ku manywa y'ihangu. Rehoboti isigara isanzaye, ngo bapfuye iki? Ngo hari abadede muri CNDD-FDD, ngo hari imbonera kure batari kumvikana. Ese niba icyo kibaye, wagize ngo Imana iberaho kwica abakozi b'Imana igakiza abandi? Oya, ni mumufate nk'indongozi, akoresha aya mavuta ye mu mucungira umutekano, asengera igihugu, ashyigikira igihugu. Uyu mukongomani iyo mumushyiramo hagati ko ari kwa perezida, mukamuha umushahara mwiza, mukamuha imodoka nziza, agakora umurimo w'Imana, mugakorana, viziyo ye mukayibungabunga kugeza ubwo Imana yigejeje aho Imana yamuhamagaye, mudahamagaye abadayimoni, mutiteje shitani, mudatumye Imana ibarakira. Uyu munsi wa none mufitanye urubanza n'Imana. None abantu basengera muri Roshe, abantu bari muri Roshe, tuvuge ko iyi nzu yubatse ku rutare, iyi nzu ubwo yubatse cyangwa iri ku musenyi, haki bitiwe mbere yaho gato Gerize Dozame witwa Sosteni Serukiza ngo yaririmbye indirimbo ngo ivuga ibiturire, ngo abadede bahabwa ibiturire. Iyo ndirimbo arayizira kugeza ubwo mu muha amasaha 28 umunyamurenge Sosteni arirukanwa burundu na bugingo n'ubu. Ese iyo ntwaro, uwo mudayimoni wo kukimbiza abapastori, uwo mudayimoni wo kurwanya umurimo w'Imana mu Burundi, twebwe ngira ngo muba mubonye support. Koko buriya iyo hari y'abapasteri ni buri gihumbi mu gihugu, buri mupasteri ku munsi akavuga ijambo rimwe arivuga ku gihugu, agigatura ku gihugu. Ibyo haba abantu bari gusengera u Burundi 10 nkanjye, ariko barahari, cyangwa hari n'igihumbi. Bibiri vuga ngo ari 7,000 bitapfukamiye bayari. Nubwo ntababonesha amaso, nizera ko bahari. Nubwo yenda mutinya, nizera ko igihe kimwe muzankomishwashwa mukambwira muti rwose turagushyigikiye mukozi w'Imana, ubuhanuzi burasohoye. Sosteni Serukiza muramwirukanye, mumuhoye ngo indirimbo. Icyo kintu akwiye kukizira. Ari ibyo yinjiza mu gusenga, ari ibyo yinjiza mu kubwiriza, mu guhuza imitima, mu gukunda igihugu, n'ibyo yariye n'ibyo yanyoye n'umuryango we, niyo ndirimbo mushyize ku munzane musanga ibyo mwahombeje Imana ku bantu bari kujya mu ijuru, n'ibyo mwe mwungutse amaze kwirukanwa n'abahasigaye. Abo bose iyo bagiye mubasimbuza abandi. Hano mu Ngagara hari urundi rusengero nago rwatewe kudeta. Reba ubu ngubu Edemo Kivuye yirukanwe ngo kubera ngo ambirase ye ngo bayifatiyemo ngo ibintu by'amagrenade. Niba hari umuntu w'umushoferi wariye ibiturire cyangwa se utanazwi na Edemo Kivuye mu modoka ya eglise hagafatirwamo ibigwanisho, uretse ko nabyo nta kuri kwabyo. Uyu munsi wa none uwo muntu akaba yirukanwe vivate hano kwijabe,
ikaba ifite ikibazo nka kiriya gihora hasi gihora hejuru gihora hasi gihora hejuru, mwoherezamo imbonerakure ngo zitere kudeta, imbonerakure ngo zitere kudeta. Uyu munsi wa none niba nta gikozwe cyangwa se nta n'igiteganywa gukorwa, ese Imana nta kibazo mufitanye? Nta rubanza mufitanye n'Imana? Nta rubanza mufitanye n'Imana? Uyu munsi none hari indi kipe nini iri gushaka gutembagaza ubutegetsi muri Pentecoste, muri Eglise Association, uru ruhurirane rw'amadini ya Pentecoste Sepebo. Ubushije barabigerageje birananirana, n'ubu ngubu ubona ko bigenda bihinyanyugwa babyigaho. Munsi wa nta rubanza mufitanye n'Imana. No mpamvu rero navuze ngo marayika wagaragaje, marayika wahishuye sendi de defu de difite ikibazo. Ntabwo nzi umuntu uzabagirira deliverance, sinzi umuntu uzabasengera, sinzi umuntu uzabakiza uyu muvumo, ariko harimo ikibazo gikomeye cyane. Mwavuye mu kibira nticyabavamo, murakira ariko imitima yanyu ntiyagaragara ko mwakize. Sendi de defu de difitanye urubanza n'Imana. Niyiroshe yubatse mu kinyoma. Ntabwo ari uko umurimo w'Imana wubakwa. Umurimo w'Imana si ugutera kudeta ngo aveho ngeho. Ibyo ninda, ibyo nibyo. Ubwo mutandukaniye he n'abapagani bajyana uburozi mu rusengero bakarogana? Mutandukaniye he n'abicanyi bajyana impoho mu rusengero bari kureba abo bazica? Ni ukuvuga rero hari igihe umuntu aba umufarisayo ukamenya ko ari umufarisayo, hari n'igihe umuntu aba umusadukayo ukamenya ko ari umusadukayo, hari n'igihe umuntu aba umunyabwenge w'ibyanditswe ukamenya ko ari umunyabwenge w'ibyanditswe. Mwebwe mufata abadede bose bakaba abapastoro, iby'Imana bakabyivangamo, ibya Sazari bakabyivangamo, mu bene gihugu ibiturire. Donc ntangazwa n'ukuntu abajura mubagaragaza, mukagaragaza ko bibye, mukagaragaza n'ibyo bibye, ariko ntihabeho guhana. Ese Imana koko ireke igihugu cy'u Burundi kigumuko? Nubwo yaba ari umupfumu rwose ubikora, Imana yageraho igaca inkoni zambi ikavuga ngo ibi bintu reka mbihagarike biteye iseseme. Nubwo byaba koko aho Burundi buri kujya ni habi. Tureke n'ibyo by'intambara, iyi nzara iri kugenda iduga, aya madene, ibi bibazo, isi iri kugenda ihura n'ingorane n'ibibazo. Noneho byagera ku gihugu gisanzwe kirimo ibibazo nk'ibyo, noneho bigahuhuka bikaba kuri kubi. Niyo mpamvu mu butumwa ndi butangaze hano uraza kubabara, ariko urababara ibyo tuvuga nusanga Imana nibona ibyo tuvuga ari ukuri. Ica urubanza itabara umurundi n'umurundi kazi, kuko baragowe, kuko bariho nabi. Siniyumvisha igihugu kitari mu ntambara ukuntu abantu bahunga cyangwa bakagitoroka, cyangwa ukuntu abantu bava mu gihugu nta byangombwa bakarinda bafatirwa hanze. Ibaze vraiment umuntu akajya muri pafe hano mu Ngagara agashakisha ibyangombwa akabibura, akajabuka n'ibitsi, yagera Tanzania agakubitwa kugeza ubwo akubitwa mu birenge. Igihugu kimwimye ibyangombwa ari umwene gihugu. Umuntu akajya muri Omani agafatwa ku ngufu, akaburagizwa, yarasohotse nta byangombwa, yaragurishije itongo asaba ibyangombwa. Ni gute mu Burundi haba pafe imwe? Ni gute buri ntara idashobora gutanga muri karengane ngo itange pasipoti, itange ibyangombwa byose? Mu kinyejana tugezemo pafe ikaba imwe mu gihugu cyangwa migirasiyo ikaba imwe mu gihugu, mu nyungu zo kugira ngo bakotorore ibiturire, bakotorore ruswa, bakotorore uko bari bukame nuko bari bubibyaza umusaruro badaha abandi. Pafe ni imwe. Intara 16 zose ngira ngo ahubwo mu buryo bwo kwegereza bene gihugu indongozi no kwikomine hakabaye umuntu bifitiye ubushobozi, ariko kubera ko ikoranabuhanga riri gufi, riciriritse, riri hasi, mufite ubushobozi buke bwo kuba icyo gikorwa yenda cyagera muri buri komine, ni mugishyire ku ntara basi, mubihuze mu ikoranabuhanga, umuturage uri Ngozi mubashe kumenya ko ari gusaba icyangombwa mu ntara ya Bururi.
ariko uyu munsi none pafe n'imwe. Bityo abarundi akanareba akatekereza akavuga ati nzava Muyinga ngi Bujumbura nzacumbika kwande ko batari bubimpa umunsi umwe ko azabihiga icyumweru cyangwa indwi yose 7 jours nzaba mbahe n'iyi nzara agacomoka n'amaguru. Yajya Zambia, yajya Malawi, yajya Oman, yajya muri Arabia, yajya Tanzania, yajya mu Bugande, yajya Kenya, yaza mu Rwanda. Donc ubwo aragenda nk'udafite yava nk'udafite yajya. Ibyo bintu mwabarundi mwe nyakubahwa nyene cyubahiro Evariste ndayishimiye. Niba icyo kintu utari kukibona waba uri kureba iki? Uri perezida. Niba rero ushobora gufunga imipaka kurya bene gihugu bawe basohoka, gufunga imipaka nta gisubizo kirimo. Kurya bene gihugu bawe basohoka nta byangombwa kandi ntushobore kubikontorora. Niko nabo banzu uri kuvuga ngo wafunze imipaka ngo batinjira, abo nabo bashobora kwinjira mu bwo buryo. Niba rero mu Burundi habwa icyubahiro akagaba gahimba kandi kataraza mu izina rya Yesu Kristo, reka naniheshereza umugisha neri kuguma mu bintu biraha bimbabaje. Genda ndabigarukaho cyanza nabigarukeho. Namasengesha akomeje, ntabwo turekura Imana idatabaye. Niba Imana ibona nta wundi muntu wasimbura Evariste Ndayishimiye, nibimukoreshe twe nta kibazo dufite. Ariko twumve impumeko, dusurana, tuvugana, dufiringa amahoro. Yesu ari hafi kuza. Muragira ngo Yesu azaze utararya ifi yo muri Tanganyika, utaranywa icyamwa cyo mu Rumonge ngo wumve ko Yesu agira neza. Ari igihugu cyawe ubyifuze, uri muri Amerika bibona, uri mu Burundi bibure kubera amahera nyine ntayo. Oya, nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivubira imvura babi nabeza, uhoraho utabara amanywa na nijoro. Imana izenguruka isi yose igasubiza ibyifuzo by'imitima iri imbere yayo. Imana ibona amavi y'abayisenga bapfukamye, ikabona ibiganza by'abatsinzwe bakaduza amaboko bakambaza uhoraho. Uhoraho uzi amasengesho musengera mu mazi, mu butayu, mu gihuru, ahantu hatandukanye hose ubasha gusengera Imana ku karago. Ndetse niba mbivuze ndi ku karago mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ahantu Murundi wese ari, aho usengera hose, nubwo waba urabujwe mu gusenga, gusenga kwawe kurazamuka kukagera ku Mana Data. Imana ikumva amasengesho. Va ku giti dore umuntu, haguruka Imana yumva gusenga kwawe. Senga. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ndi ku kirago cy'amahombi, ntabwo twabyemera. Umuntu ajye mu Bushinwa ahahireyo, ajye Dubai ahahireyo, abandi ajye tubwira ngo nimwihangane. Yesu yatubuye amafi agaburira bose. Mu izina rya Yesu Kristo watuye ku Imana nawe yakugaburira, wavukiye 9 nkabo.
nawe ifi wayirya cyangwa inyama, amata wayanywa, Yesu yatubuye divayi, ni munywe, ibyaha yari yatubabariye. Yesu atubura umutsima, ni gutubura umutsima ugasonza ukabura umutsima. Yesu aricyo yabambiwe. Yesu yabambiwe ubuzima bwanjye nawe shuti yanjye, rafiki yangu. Icyabambye Yesu cyatumye yambara ubusa, icyatumye akamero kose k'ubumana akiyambura, akambara ubumuntu, akababazwa, kwari ukugira ngo umwambaro usaduke, imodoka nawe uyicaremo, igitoro ukibone, nawe ube mu nzu nziza, ucana umuyaga nkuba nk'abandi. Ibyo bintu by'uko shitani arobanura abantu ngo akazamura bamwe, bikaba ubuzima bwa siyase, ngo bwa ubuzima bakunda kuvuga ngo kikapitaliste na gikomuniste. Turi mu buzima bw'ishobora byose isumba byose. Ntabwo Imana ishobora byose irobanura ku butoni, ahubwo Imana ishobora byose isumba byose yimika abami ikimura abandi, iturebera kimwe, ikatubona kimwe, ikatubabarira kimwe. N'abazungu ntabwo ari abazungu bo kwitwishima hejuru ngo batwizye koko ngo bafite Imana iruta iyacu. Oya, Imana ni imwe dunia yote. Mungu adusaidie. Rero mu izina rya Yesu uhoraho akubohore karanda, akubohore ingoyi, akubohore ibyaha, akubohore ubukene, akubohore ikinyafurika, agukureho umuvumo, utekereze biri hejuru, waguke mu izina rya Yesu, agukize indwara, n'izi ndwara za sida, n'izi ndwara z'amakaseri, z'indwara z'imivumo abazungu bazanye, ibindi bagiye bashyira muri virusi. Tuburi iyo tuva niyo tujya kubera abadayimoni. Natangaje mu izina rya Yesu, Yesu ubohora, Yesu utabara, aracyari ku ngoma. Yesu we uri ku ngoma, ntiwigeze umunsi n'umwe udutererana. Twiringiye, twizeye, tudashidikanya ko Imana iri bugaragare nk'Imana, igaseruka nk'Imana, igaca urubanza itabereye, kandi niyo mucamanza mukuru mu ntara zose, mu makomine yose no mu mpunzi. Niba hari n'uri mu mpunzi uri mubi, uzabizira. Imana ibera hose icyarimwe. Niba uri n'umwanzi w'igihugu, uzabizira. Ariko ntabwo tuzaguma twumva abahanuzi baririmba ubuhanuzi, abahanuzi batura ibintu byiza, tubitsa amasezerano meza, umwana wacu avuka byumva, arinda apfa atabibonye, umwuzukuru apfa atabibonye, umwuzukuruza apfa atabibonye, ubuvivi. Oya, kwa jinara Yesu Kristo turabaragwa b'amasezerano n'ubwami bw'Imana. Amaboko yacu ndayasengeye abohoke, afata ibyasezerano, ntambwe zacu zishike i Kanani. Kandi uko niko kuri, uko niko kuri, tutagabanyije, tutanongereye. Nyemerera dusenga n'Imana. Niba nawe wiyaminiye ukumva ko byakubera, kereka utabishaka we kazi yake. Ariko niba ubishaka, ugomba ugifite amenyo mu kanwa, ukarya inyama ucyumva gu, ukanywa amata ucyumva gu, ukicara mu modoka ucyumva ibisusu byawe bicyumva ikusi y'umuduga, bicyumva iyo vitamini. Amaboko yagukoraho yabera ukumva na amaboko yabera, biganza by'abera ukabyumva, ukumva ineza y'Imana, ukumva ubuzima bwa Kristo muri wowe buri gushayaninga, buri gutembera. Ibyo bintu byo kuba bandi barabonye Imana twe ntituyibona, abandi bakabona Yesu twe ntitumubone, bagahura na Yesu ari gutanga wowe ntuhabwe, ibyo ni shitani wabirobanuye, ntabwo ari Imana. Imana abantu bose bavubira imvura nziza. N'ibyo bintu byo kuvuga ngo Imana yarabahaye abirabima, ni wowe ubima. Habwa Imana y'Imana umugisha, Imana itanga umugisha. Ngo abantu barasenga bakarota, nawe ufite isezerano ryo ko wasenga ukarota. Abantu barasenga bakerekwa, abantu barasenga bagahishurirwa, abantu bavugana n'Imana, nawe Imana yavugana nawe kandi bigashoboka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbwiye umuntu wese udukurikiye, mbwiye umuntu wese uri kunyumva aho uherereye hose, niba wizirikana ukaba wikunda, ubugingo bwawe uzabubura. Va mu bafarisayo, va mu basadukayo, va mu banyabwenge b'ibyanditswe, va. Harurwa muri Kristo Yesu, uraganwe umugisha na Kristo mu masezerano yose.
Imana izaguha umugisha. Aho uherereye hose uri muri Amerika, duzi igihugu cyawe. Twasengeye u Rwanda, tubabaye dusengera u Rwanda, turira dusengera u Rwanda mu buryo butugoye, mu buryo buturuhije. Ariko uyu munsi wa none tushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nibura nubwo tutaratera imbere, turi mu nzira y'amajyambere, ariko biragoye ko wabona ababurara n'ababwirirwa vrema. Biragoye ko wagera ahantu udafite amashanyarazi afite panusure, umurasire, ibi bikoreshwa n'izuba. Ariko imihanda yarahageze, imishinga yagutse y'amamiliyari n'amamiliyari, kandi turi kubisengera ibi bintu mu Rwanda. U Rwanda rugezweho, hatazagira umuntu uza kubisenya nk'ibyo muri Libya. Onodijezi Rwanda, mu mipaka y'u Rwanda, mu mbibi z'u Rwanda, mu kirere cy'u Rwanda, dutangaje marayika murinzi nk'uko Amerika irinzwe, nk'uko Uburusiya burinzwe, kandi batanasenga, batanakijijwe, batanubaha Imana nkatwe. Uko niko dusengeye uru Rwanda, uko niko dusengeye u Burundi. Nta ntambara dukeneye yo gusenya. Dukeneye abubatsi, dusengeye abubatsi, turi gusaba abubatsi. Wowe uraho urasamye, uri gusengera abasenya. Onodijezi, uri guhanura ngo abantu nibasenye. Uri murazana umwuka wo gusenya, uri murazana imbaraga zo gusenya. Kwa jina la Yesu Kristo turi no kurira ku byasenyutse no ku byasenwe. Ntabwo rero twicaye hano tuvugirije induru abazimu. Kwa jina la Yesu Kristo w'i Nazareti twakutse nyine, nta bindi. Hari igihe uvuga uti none ahubwo banasaze. Twasaze nyine nuko n'ubundi twarasaze. Ariko vrema Buyapani bube mu mahoro imyaka n'imyaka, Amerika ibe mu mahoro imyaka n'imyaka, imiturirwa yabo nta wayirasa, inzira zabo ziri hose, ibikorwa byabo biri hose. Twebwe ko umuntu agezeho akubatswe kose. Ubu hari stade nshya, hari ikibuga cy'indege gishya, hari inganda za gaze, hari inganda nyinshi. Nabwo ifuhe ry'abadayimoni ngo nimufate ibihano, nabyo murumva mushaka kubisenya. Ayi wewe sha uzabisenye. Imana itakiriho yenda, ubwo uzabanza usenye Imana, usenye Imana yabishyize. Ibi bintu byarahanuwe, byarasengewe, ni amasezerano ari gusohora ku Rwanda kugira ngo rero ugire ubushobozi bwo kubisenya. Ubwo ni Imana yabibishenye. Imana rero ntisenya, Imana irubaka. Ibi bintu byo gufunga isengero je narabishyigikiye. Utubari baduteje imbere, ministeri zose zitera imbere, amashuri ari mu ikoranabuhanga, ariko twebwe tugatanga amashikanwa menshi bigira 10 byinshi mu Rwanda, maturo menshi agahabwa abapasteri, bakagura amaranjorova, bakagura amavewiti. Twe dusengera hasa nabi ahabi. Nyakubahwa Excellence Paul Kagame zifunge, ahubwo icyama isengero bakazana ibishushanyo mbonera, natwe tugasengera ahantu heza, tugasengera ahantu hakeye, tugasengera ahantu hameze nk'i Burayi. Kubera iki twumva ibintu byiza i Burayi, ibintu byiza muri Amerika, mushaka turirigabura ahantu habi mu mbaragasa, mu mavunja, tujya gusenga. Umuntu ajyane inkweto natazira ivumbi rizirenga, niyambare kositimu natazira ivumbi, ubwo muhite muhaguruka ngo isengero mu Rwanda bazifunze. Yego harimo ibyangiritse n'ababihombeyemo n'ibandi baguye, ariko twari dukeneye ko n'abantu amaturo batuye Imana yubakirwa inzu y'akataraboneka. Dawidi yubakira Imana, yubatse inzu nk'izi ngizi, yubatse inzu nziza. Salomo Dawidi yateguye ibyubakwa, Salomo arayubaka. Nimuze murebe inzu Salomo yubatse, yari inzu y'icyitegererezo. Niba Kagame rero agize iyerekwa akavuga ngo mu Rwanda hakwiye kuba isengero zitari akajagari, zijyanye n'igihe, ibyo bintu abantu babirwanye, bibajye mu mutwe, bibajye mu mutima, ngo inkicitse amabere. Nkunda ibyiza, shyigikiye ibyiza, nanjye ndi mwiza, n'Imana ni nziza. Umuntu mubi ni shitani, agira n'ibibi, atuye habi, aba habi. Shitani adategereje ibibi no gushya zashya, aciriweho iteka ryose. Rero njyewe ndi mwiza, n'Imana ni nziza, ibaheze iba mu byiza. Ahubwo ndasenze wowe udukurikiye, reba ibyiza usabe, nanjye ndi gusaba ibyiza. Urebe ibyiza, wegera Imana ibigukorera, ibiguhe. Twese turimo turasaba ibyiza koko Imana irabifite. Reka senge tuzakomeza undi munsi. Turagushimiye Mwami Yesu.
ubu butumwa bwose ubusohoresha umwuka n'umuriro kandi ubushyigikira ubu buhanuzi busohore. Bayari itsindwe na Dagoni na Shitani n'ibibi byose bitsindwe, ariko ibyiza byose tubyatuye kubizera n'abakunda ibyiza. Uko imvura igwa uba ari kumugishuza, kandi ibi bintu byose twahanuye ku gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ubisohoze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mugire ibihe byiza, mugire n'umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom, I love you. Turabakunda. Kande subscribe, like na share.